بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. Bizim mevzumuz budur, الدين والليبرالية. Bir cüzü konuştuk bu mevzu üzerine. Konuştuk, din neye tekit edilir ve liberaliyenin tarif ettik ve aynen kezalike neye tekit edilir. Taban istedik bu cüzü fakat konuşak bu mustalah üzerine, liberaliye üzerine fakat konuşalım. Bakalım bu nizam ki alemde haliyen var ve farz edilir bu nizam alem üzerine. Bu nizamın mazahiri nedir, simatı nedir, neyden bilinir ve neyden gözükür? Ve bu mazahir aynı vakitte nece te'thiri var alel vakı'l içtimai Iraki. Taban bidayeten dedik bu oldu bir nizam siyasi, içtimai, iktisadi. Yani nev'an ma bunlar indi haliyen mevcut alemde bu oturdan çabaları yani. Özü en büyük itarki çabalar özünde o da nedir? Nizam-ı iktisadi. Yani bir büyük felsefe iktisadiyası var liberaliyenin bu canipte. Lidalik bunda çabalar. Bes nedir ama iktisadi istiglal edilir? بعض القضايا السياسية نفرض يدري وكذلك بعض القضايا الاجتماعية تغيير المجتمعات بشكل عام من ضمن حبسنا الشباب. طبعا bunun kimin من خلال القراءة يعني واخذه من جرى بأنه من ده يوش تبين يدري بأنه الليبرالية يعني ديني جر بمنظور فرد. Yani dini görür, din bir şahsındır. Ey şahıs edebilirse Avrupa'da أو Amerika'da en dinine girse girsin, o din o manzur ferdidadır. Yani istamiri o din كظاهر اجتماعي olsun. Hatta Mesihiyye tara bu şekilde orada. بأنه sen ibadeyde, kenisede ağır bittiği ondan sonra da işi yoktu. Ne hayat siyasiyede edebilirsin dini farz edersen, ولا hayat اجتماعية ولا hayat اقتصادية. ولذلك الليبرالية بآخر دينها بمنظور فرد أو الفردي مثلا. عكس الدين الإسلامي هم بآخره من منظور فرد ومنظور المجتمع يعني بالظاهرة فرديات النصر بالظاهرة اجتماعيات. بيجي نسترخ ونشاغن بخاغن تأثيرات الليبرالية. أولا من الجانب السياسي كي حاليا بيز العراق الجانب السياسي متأثر بعنوانه أو مصطلحه. وده نادي بمصطلحين أحد أدوات نادي الديمقراطية. ديمقراطية يعني بأنه الزاري طرح عندنا فكر العربي يعني حكم الشعب يعني الشعب حكم يدري. بس طبعا بده أوزنا بخصي برنوع تمثيل دي وبرنوع شرعنة دي شرعنة للسلطة حتى إشلاسين بس كيف نقول. طبعا bu demokratiyanın uyubu çok ila derece. Ve من ضمن عيوبنا ki vakı içtimai biz muaneteler gözün parayı var ise öge geçirsen parayı yok ise öge gitmesin. Yani bu ahad uyubundan demokratiyanın بأنه madde var parayı var mümkün yavaş edebilirsen geçirsin öge ama yok ise edebilmezsen geçirsin öge. ولذلك bu niş bu عنوانه geldik direkt بأنه الديمقراطية باعتبارية الديمقراطية نادي مظهر من مظاهر الحريات. Özlerinin yanında böyle görülür. Görülür yani demokratiyette bunun hürriyet. O şiar, hürriyet şiarını kim kaldırıp? Liberaller kaldırıp özün ala müstevel alem. Lidalik bu kısım teyarat bu canipte çok da alemde. ومن الممكن ومن المتوقع حتى في الجانب السياسي مستقبلا عراقته أو بآخرında bu teyaratlardan olsun hükümde yani. Nişi sebep nedir? لأنه bu teyarat aslan özü bedildir yani التيارات الإسلام السياسي. الأحزاب السياسية يعني بديل يوسف نشي باعتبار بنظام عالمي سواء اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا أي شخص سلطة يقاترسا ممكن ناجح يتسنزل وبو جوزكر يعني حبس بالنظام ده ونظام نتيجة برمصبة وجر. طبعا بو الجانب السياسي. أما من جانب الاجتماعي من تأثيرات اجتماعية سننجاد مجتمعاته وزن فكرة سنادي نسري هرولاشسن كذلك من تأثيراته على المجتمع العراقي başladı gözükmeye. Nişi أولا özü davet yediri insanı أو أشخاصı bir şekilde yapılsın سطحي yapılsın ondan sonra mutanakad yapılsın. Harda yapılsın في نمط الحياة يعني قبل mutanakad yaşasın yani. Hatta sulukunda, hatta huviyel ammede yani. Yani bak bu nizamda nev'an ma alemiyen huviye yoktu. Bes huviye bu nizamdı, el-liberaliyani. Yoktu mesela indi bir Avrupa'da taassub etsin devletine. Yok, inma mümkün bu nizama taassub eder.
وبرنج نقطة هذا بدعم التدرين هي بناء أشخاص سطحيين ومن التناقضين ندى في نمط الحياة والسلوك والهوية العامة. أما كينجي نقطة طبعا بتشوف خلاصة يدرك حتى استفادوا من سنة زنا. كينجي نقطة بزداد دعوة تدري إلى الانعزالية. الليبرالية تدعو إلى الانعزالية وإلى الفردانية. طبعا بفردانية بالبيق مشكلة حاليا المجتمع العراقي ده بشلاده يوش والمغا يعني بو نمط بشر يعني. طبعا الفكرة سنادي درسان أي نفسية احترامي درسي ذاتي احترامي درسي واسترسي ولا شسن بالمرحلة يا جري اهتمام لسن أز نفسية جري اهتمام لسن أز يعني ذاتية أز مصلحاتية يعني. أما جلسنا نطرسن دشنا هموم المجتمع دشنا قضايا الناس مو يندري بري رولش مصن يعني. طبعا بوز كذلك بنمط التفكير ده إنسان شاكر هراء انعزالية. ولذلك إن بقى مجتمع الغربي مجتمع الأوروبي بخاصة مجتمع انعزالي ونوعا ما بالحالة من الفردانية دي أشر. طبعا محاولة غش الفردانية زي لم يسخون شو عم بخاف فردانية عند زرالنا بالمجتمعات مثلا. فردانية كلمة سيدة مسكمين بأنه يعني كفرد ياشي أصلا يعني يوش مجتمع العراقي ده بلا رول يعني. عند حاليا بريده بيش موبايل وارثة هركش برخص عالم ده ياشر خص بر يالغوز ياشر حسيدري. بخار إن شاء الله بخار أثر الفردانية على المجتمعات الإسلامية نادي يعني. برينجا آثار الفردانية كي حاليا في المجتمع العراقي بدا من مظاهر الليبرالية الاجتماعية كي منزع نشلة ومن دعوة للعلامة أودكي برينجا مظهر أودكي التفكك الأسري أو تفكك في الروابط الاجتماعية أو تفكك الرابطة الاجتماعية يعني نوعا ما باصل نوعا ما أفراد حتى أسرة سندا حتى مجتمع عنده في حالة تفكك ياشر وبواضحت وإن حاليا بواضحت برمي بالواقع اجتماعي ياشر نوعا كندا بالتفكك روابط اجتماعية ور. طبعا سبب ده بدو عدم وجود لغة التراحم لغة يوقت بزمرية مثل لغة التراحم نوعا ما من أثر يشكل باقصا إودان جنج وغلان تمرد يدر أستروزار بدا نادي بدا الحبس من تأثيرات الفردانية كفرد ياشر يعني حسيت مري كعائلة كمجتمع كمحيط ياشر زند. طبعا بنا خسالك يشكل يعني. أما بو ليبراليا اجتماعيا أدوات بأدوات تنشباضر. تيجي نقطة من آثار الفردانية كي بحالة ذي شماخ نقول روزنا تأثيرات العالم الافتراضي السلبي. طبعا حبس بيون ده حبس إنسان يرزون ده ولا باليوقت أز إنسان ولا تشوك ولا بمليون ده بتتبسان منون عالم الافتراضي شامل. عالم الافتراضي يعني بو موبايل وأدواته وبو برامج لاري. طبعا بو بدا السلبي ور مرحلة سلبية ور من دائما إنسان ور بخصا سلبيات تختار يعني إيجابيات تختار مريان. من تأثيراتنا هذه يعني بالإنسان متأثر دي بالعالم الافتراضي السلبية من تأثيراتي وإنسان ده بنوع جفاف عاطفي أولو وإنسان ده بنوع تسطيح معرفة أولو يعني معرفة سطحي دي يعني برشي بالماس يعني أو سويتش كهرباء كيف بس بلي بنو بكهرباء سوندري يعني بالمزمون فكرة سنة تسطيح معرفي والجفاف العاطفي بدا بيجي مشكلات حاليا مجتمعاتنا شندا بأنه الروابط الأسرية ده وروابط اجتماعية ده نوعا ما برجفاف عاطفي والله على من غير ده. طبعا تأثيرات معلم للتأثيرات مادية لأنه مجتمع جلجل مادود. وتجي نقطة بك آثار الفردانية على المجتمع زي نقول شروخ التأثير أو التأثر برياح الحداثة والتكنولوجيا والتقنية. طبعا ملات حبس متأثر دي حداثة يبقى حاليا متطورة وبو تكنولوجيا وبو تقنية. طبعا من التأثيرات شوق يعني سنجلندي مثلا بالجانب الروحي ونشنديوس الجانب الروحي الجانب البعد والإنساني إنسان يسن وآخرات نصن وأقسم منو نوعا ما زور نهجر سنة نزن نشي لأنه بو عز عقل نتصور يدر بو نجار ذا نحكت يدر بزهار ضايق على مهار ضايق فمتأثر حداثة يا بو ولن تطورها والتكنولوجيا وتقنيتها. أيضا من آثار الفردانية كي والشخص يسترغ بلا متأثر الفردانية أو فردانية ذي ينشر ودنادي عدم اهتمام بقضايا الأمة والمجتمع يعني
Fikrine gelmez ne bir ümmet var, ne bir mujtema var, ne bu mujtemanın meşakili nedir ve bu nece olacaktı, haraya gidecek. Aslında bu qadayalara ehemmiyet vermez. Bu insan da nav'an ma hem yaşır haletil ferdaniyede ve hem de yaşır fi haletil ananiye. Taban biz konuştuk işte nokta hatta sıra dağın yavaş yavaş bes mefahim tarh dağın ve innema bunun atharı çoktu insan edebilir olsun özlerine. Tamam, üçüncü noktamız bizde dedik canil iktisadi üzerine konuşuruz. Ki liberaliye nizam öz esasen bu canipte kuruluptu, iktisadi canipte kuruluptu. Bu noktaya bir kez fazla selaçılık fazla tekit ederler. Onun da atharı çoktu haliye fil mujtema Iraki. Liberaliye nisir iktisadiyen. İktisadiyen istiri devletin devrin taklil etsin. Devletin devrin zayıf etsin. Ama ne için aynı vakitte ziyade etsin o koysun kimin devri olsun o kıtta'al khas diyar biz. Yani yazda bu tacirdi, bu mukavıldı, o mesela bir insan ve bir şirkası var. Bunları kuvvetli etsin kaderle mustata. Niş göresen bu fikran tarih edilir? Diril ennehu her işe göre hükümet girmesin. Her işe göre devlet girmesin. Nişi? Koy bunları hadi o millet tutsun, millet yaşasın içinde, millet dolantırsın umuru. Millet, hükümet odur ki bunlara yaklaşsa istihlak olur. Bunlara yaklaşmasa mümkün ne olur? Kafaası hükümete fazla olur. Tabi bu cemte muntarh edende hakikaten yani iyi cumali bir de var yani. Yani mesela nedir? Devlet olmasa her şeyi elde tutsun. Lenne bu paradı, bu devleti, iktisadı mümkün o aşkıslar fasit edecektir. Ama gelse mesela devlet katta hassa verse, katta hassa özü mesela her şeyi özü başarılı, maamil, masani kurulu. Burada devletin işi nedir? Fakat tanzim eder, geldi, kavanin kurar, teşriat eder, tanzim eder. Ha aynı vakti zaribe de alır üzerinde. Avrupa'da, Amerika'da belad yani bu şirketler hepsi zaribe verirler yani. Devletin takriben 30'u iralat zaribe üzerine. Lidalik bu bir canipten iyiydi. Bir canipten geldi nedir? Biz gerek bunları kuvvetli ederden. Devlet bunlardan iş olmasın. Devlet bunların kanşarında tanzimde işlersin. Biz burada bir hatar bir şey. Çok büyük bir hatar yani bu moda. Niçin? Lennehu devlet bizim Irak'ta gördük. Devlet doları endeli 132'ye, dolar enmedi 132'den yani enmedi bu sihre. Niş enmedi kaldı 150, 149, 148 sebep neydi yani? Hel acaba hükümet edebilmez etsin özü? Yok. İnnema burada katta'al khas, şirkat, makatib, bu canip der bunuk ehliye, bunlar hükümetten kuvvetlidirler. Bunlar 10 yılda da'm olunlar hariçten ve bank duvaliden benne bunlar kuvvetli olsunlar. Üzeri istille katta'al khas kuvvetli etsin ala hesab hükümet. Lidalik hükümet karar aldı, kararı yerimedi yani. Yani bazar bu şekilde alem tedavül edilir, bir 10 varaka siriyedir, ağlar 48'e, 49'a. Edebilir 132'ye alsınız. Ama fesad haradadır. Fesad bazı adamlar böyle 132'ye alır da o zaman o tacir de yedir haset ticaret ismi getirir aynı vakitte da ve bu sihre satır seneme vardır. Biz burada istedik yani liberaliye nacih olduğunu ama Irak'ta. بأنه devrin zayıf ettiği ve katta'al khas kuvvetli ettiği. Neden bildik bunu bildik بأنه hükümet edebilmirdi dolar endirsin. İlan resmiyendir ben endirdim özüm. Bes vaka halde dolar 148, 149, 150 idi. Bazı yerde kalkırdı yukarı. Bu birinci nokta. İkinci nokta bizde liberaliyenin iktisadiyen ahad hem şiarat biz nadi el-istihlakiye. Yani özü budur. İster fakat bir mujtema yapılsın, o mujtema müstehlik olsun. ولذلك ben böyle okurdum yani. Taban görürsünüz mesela bazı aflam, video, mesela şeylerin atla şer'a sonra geldi yarıştırırlar bunları. Bu neden geçer yani? Manası bu bir devlet istihlakiye. Bes nefis vakitte bunlar özel şeyin istilak saymırlığını. Ama istilak dual istihlakiye yapız. Mesela Kanada'nın üzerine okurdum bir gün. Dedik Kanada'nın nüfayatı olabilir Afrika'nın boğar. Eğer apartları nakletse Afrika'ya olsun. Nüfayat hardan geldiğinde nüfayatıdır bu. Hepsi mavad istihlakiye. Hepsi nüfayat sayılır. ولذلك indi biz Irak نوعا ما
bir növ irade duvaliye var bأنه olsun mujtema müstehlik. استهلاك etsin, hiç tatavvur etmesin. Bأنه parası var, nefti var. Hada o bunu etsin, ha istihlak etsin, ha alsın, bir fetre sonra alsın, yenge alsın. طبعا bu da haliyen Irak'ta var. Yani Irak özü devlet intajcı değil, devlet müstehlik yani bütün mecalatta Irak'lar. طبعا bu da niçin alır sebep nedir? لأنه özü esasen bu nizam liberaliyede davet ederseni ile istihlakiye. Niçin? لأن bu istihlakın khasın istifade olur. طبعا biz gelende bunu münakaşedende mal khubara او devlet yerinde oturanda Amerika'da orada burada diyende bu biz niçin istihlak ederin? Sebep nedir? Dile sen de buyurun ense hayı münafesele sen de devlet sen münafesele. Seyde mesela devletler من عندسن ticaretten. Niçin bir gün çok hürradı. Alem hapsı hürdü ticaretinde. Feseyde mesela من عندسن birtali. Sen özü intajla aynı münafesele intajla بحيث alem gelse sen intajiyas. Bunu tarih ederler bize biz gidelim münafese dağın intajı dağın. Gelağın bakağın hem aceben şuub bizim etrafımızda olan şuublar bunlar ne cadiler. Taban geçsek İran'a baksak %80 bile min الشعب işleri ve munteştiler. Her bir şeyde intaj edilir. Türkiye'ye geçsek hinin kedalik gecegül dışlılar ve kedalik %80 min الشعب işleri intaj edilir. Ama geçsek baksak Irak'ta edebilir %80 işlemir. %80 fakat ravatib ve galet yollardan, galet makasiplerden para kazanır yaşır. Yoktu ne bir muamele ne bir masani hatta sen gelirsen münafese edesin. Bu münafese zahmet gelirsen mali da cevde olsun münafese edesiniz. Burada biz düştük ferisetil istihlak. Tabii bu liberaliye içinde. Bak biz nece müteathiriz bu nizam iktisadiye ki yaşırız biz. Hel aceben Irak'ın ki diyarın devlet İslamiye de İslam devleti de hel aceben bu nizam İslami de yok. Bütün bünükler hepsi تعامل الإنسانيين برابر على وفق نظرية الليبرالية بأنه yoktu bank خيري sen çarşı bözüm böyle sene verer ve innama senden de fayda alır. Haliyen bu yani mevcuttu. Üçüncü nokta باختصار سننشرح biz دعوة الليبرالية إلى خصخصة الخدمات. خصخصة الخدمات هذا هو. Bu Amerika'da 1980'de رأي محلي وكذلك بريطانيا başladılar خدمات خصخصة etmeye. Başladılar karavan satma şirkete, başladılar yavaş yavaş hepsi دوائر الدولة المهمة ki intacı sattılar diyorlar. Bu bizim devlet işi diyor ki bu هذا bir tacir او bir insan gel imkaniyeti var muhtar millete satar bize bes tanzim eder ilakanı muyla munarı yerinde. Kavaninle, teşriatta. Hel acaba Irak'ta خصخصة oldu. Böyle خصخصة olup indi biz haliyen bir midir gözünler خصخصة. Irak'ta haliyen وزارة الصحة العراقية عاجز أبسط علاجات توفير السعيج. Sen mecbur Kazıhar'a gitsin. Müsteşfe ehliye gitsin. Bu خصخصة da bes bir şekil ahir yani. Nonca müsteşfeyat ehliye oldu. Biz ala müsteva Kerkuk aslanınca müsteşfe ehliye var haliyen burada. Gitse bir fıtık ameliyatına sen yele git sıraya öyle buraya da gelmezsin. Fıtık ameliyatı hatar yere gelirsen ölürsün. Ve mecbur kalırsan 400 bine 500 bine gidersen bir müsteşfe ehli de ameliyat olsun. Bu خصخصة bu liberaliyeti besneli biz diyebilmirik. Yani edebilmirik iktisaf eder. Yavaş yavaş bimurul eyyam خاصة bir ezme iktisadiye gelenden sonra nanca amval var içeride başlar hapsi işlemeye bu tarikayla. Gider ama bir müsteşfe ehli yapar او bir medrese ehli yapar او bir külliye ehli yapar. İndi haliyen nerede Irak'ın külliyatı bana geldi ehliye külliyatları hükûmü külliyatlarından çok oldu yani. Niçin bu خصخصة özde liberaliye bu da diğer خدمات خصخصة da biz. Yavaş yavaş mümkün kahrabada hükümet bir ezmeye geçse satar kahrabanın bir tege diğer gitsen bu muzaflar rahat bir bunları idareler ve sen millete kahraba sat. Çok devletler böyle. Tabii ben Ordun'daydım 2005'te. Ordun'da kahraba katta hasındı yani. Tacirdi, kahraba edipti, satır millete paraydı. Devletin ilmiden yani. Tabii bunun نوعا ما dediğimiz gibi خصخصة etmenin تأثيرات سلبيات var على المجتمع. Öz budur yani. Hal müşkili yeri. Dördüncü nokta من نقاط الليبرالية دائما çağrı bu tara
بأنه هو معامل ومصانع الصناعات الثقيلة والخفيفة بو دولة شدوي من صاتسن قطع خاصة يتسن قطع خاص إشلاسن ودي رغم مسكي من وزن دير ما مش من تنظيم فقط تنظيم يدرم بإشلال الزارج. كان كذلك من النقاط الليبرالية تأكيد الوزن ديري بأنه يشماخ حياته بلا السنة شيصان بدون مقابل حياة يوقت يعني بدون مقابل نادي يعني قريب برشي التقديم يدسن حتى ياشيص يعني دي أصلا بو عدلة دوغي تسن ثروان كامل توزيع دسن ملاتنا أريرندا دي سنجيت هذا وسان فلان 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 بو ثروات زيش قال يوب عدلة دوغي عدلة ودكي هر إنسان özüşler özü umurun dolantırı ve özü hayatın idare eder. طبعا دي ده جواب تبرر دي اصلا بو قضيه اجلسه biz بعداله توزيع حساب ثروه الملتريين ده بردري بندر بدري daha iyi insan faal olmaz mujtemaat وعين وقتها bu insanı aparı bir inhiyar etsin النظام الاخلاقي inhiyar etsin özüne في المجتمع hakikaten yani bu biz bunun te'siratını harda görürük dairede görürük daire devlede görürük yani bir dairede 200 موظف var ise إشليان الإشلاء من عين دي فلذلك بوش يعني إشليان دائما في حالة امتعاض وفي حالة تذمر ضياشر نشي الإشلي عنده زان حقيقي يعني أولا بنظام حاليا تطبيق غلو في الدوائر الدولية يعني أما جلن دا ثروة توزيع مغا عين أو ننجرات بالا بدا بنجرات بالا فرقيت مريان بنيتي نوعا ما حتى دوائر الدولة دبنا انهيار أخلاقي أولو مجتمعاتها يعني هيش أخلاقيات قائمة بالزر من أخلاقيات العمل ولا أخلاقيات حتى بدون عمل مثلا يغنشي أخلاق الفطرية لدى الإنسان قائمة ولذلك إن حاليا مظاهرة وردة دولة ويوسي وشي شهرت شخر من الانتدادات هرا رياضي هذا لأنه بو موظف حتى وزارة بو حالة ذي 10 سنة بالملة. طبعا كذلك الليبراليين أحد أهم سمات النان أو مظاهر النان ودنادي إنشاء سوق حرة عالمية. her yerde bizim nizamımız budur. Pazar yani hür edebilsen sen ey devlete ticaret edesen, ey devlete yapasın. Tamam bu nizamı kullandılar. Bilmelde bu nizamın silbiyatı var. Şimdi haliyen bu nizamda muhanet yediler. Çin bu nizamı istihlal etti, başladı alemi gazı etmeye. Şimdi haliyen bakılı özleri, öz devletlerinde muhaddet ettiler. فلذلك نوعا ما تندم يدبلا بالشعراء سوق حرة عالمية بالشعراء أو بنقطة شخ ندامة شاكبلة دي رغمس شيء من بلار أي شعب منعت بلا تطور دي لسان تطور لا سد منافسة لسان دي انتجل بس نال بعض الشعوب برك كسالى بعض الشعوب بلار شعوب منتجة يعني ولذلك الشعوب العربية من الشعوب الغير المنتجة دي يعني بخ حبس حالين استهلاك تياشر. طبعا الليبرالية كذلك برهدف وار أو برمظهر وار أو برأثار وار بأنه تقسيم المجتمع إلى طبقات. يعني مجتمعتك طبقة وسن طبقة عامل وسن والطبقة السلطة والمال وسن. وطبعا نظام أو قرلان نظام دبو. دي باعتبارها طبقة رأس مال أولنا لندا وعين ما اختصلت أولنا لندا ممكن أو طبقان إيش لا تسمو أو طبقان ده يوشوا يصير شاطرس طبعا يجي السبز على طبق صاخ بشكل دوز يعني ملت كي طبقات bir طبقة var %10 bular yaşlılar في حالة رخاء aslan bular bir şekilde yaşlılar ayda hiç olmasa adam var 30 milyon para giriyor evine. Bunlar kimdir? Rical sulta ve mal ve kişilerle bunlar bir halakada hapis. Bunlar hata yaşıyorlar. Bunlar aslında tefkir etmeli bir şey. Fakat nece parayı garık. Ama 90% من الشعب ne de yaşır? Yaşır fi halet kalak. Fi halet kalak yaşır. Ve in kan bu 90% de taksim olur. Yani bir tabaka var tabaka mahrum ola bile biligdiyan %10 de Irak'ta. Tabaka mahrum ki bunlar zor zor yemeklerin de birler mesela bir günlük yaşırlar yani. Bunlar hepsi fi halet kalakta yaşır. Hatta bunlardan üskek halet, hatta bir muvazzaf 1,5 milyon, 2 milyon para da alırsa fi halet kalakta yaşır. Niçin?
لأنه صبر يوقت وتحمل يوقت قناعات يوقت استري مثلا في أقرب وقت أقل günlerde dam yapsın sayrasın şahıs etsin di damın fazla etsin bu halat kırıkta yaşır mecbur kalı gelir kart şakiri oradan halen استري قرطtan bunları tesdid etsin طبعا bu موضوع شيق bir موضوع مطول da وما حزتم كزبلا خفيف وخلاصة konuşalım hatta bizi eşden kardeşler istifade görsünler. İnşallah bir kez zöt hitam ettik özün. Daha bu mevzuu mügadere ederiz ve men o kardeşlerden memnunum ki bizim kanatımızdalar ve eşdille bizi ve müsahame edillah ve devam edillah bu kanatın. Ve hitamda diyelim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.